دما سروکاتیا ترامپ د نیقاشان ده درباز دبه و به طایبتی ده دربار رول روسیا یا لسر هل بجارتنه ده. نها هر دو سروک جبر حفظیتنه کلتن با هف. بنارينا من افتشتين ام دبينن آلية هريكي ما او تشتين بترهنه. بنارينا من اوهن تشتان وشرين جبركو بوتين راست نهر تمامبر کرن. دمها یکم یا 2017 لیکولین دی درباره رول روسیا یا لسر هل بجارتن امریکا دست بکر و لیکولین حاول دادن که تکیلین دنابره کمپین ترامپ و مسکو ده اشکره بکن. بنێرینا من چاپەمەنیە gelek tê ji dema Obama standine û hewl dide ku balkişandinê bilav dikin. Ez dixwazim ev tişt nebe gelek derfet destê we de hebûn got hûn tiştekî eşkere bikin lê we ev nekir. Alîgirên Trump bawer dikin ku ev lêkolînên hatî çêkirin ne adîlane ne. رانیه خلکی باور دکن که اف لیکولین دی درباره روسیا ده عادلانه نه و هر وها خلک فان لیکولینان با آواکی جدی بینه. عادلانه آنج نه عادلانه لی سیاست مدارن کماری به صبرمانه. اگر دلیل و هبه جی خلک امریکا را بیجن. هر دو سروک 16 و مهل هلسینکی فینلاندیا یک دو ببینن. اونها جاول سر و حفظیتنه هم.